Kade ngagcina ukususa inkulumo. Ubani lo wathi lensizwa le ulukhuza imiso kochacho. Lo muntu udinga i-award. Yazi sekuwe ukuthi njalo mangibona upostile lapha mangibuka isithombe ngibona ukuthi lo muntu wathi lensizwa imiso kochacho cha. Uyakhona ukuqondanisa yabona. Bese ngiyacela la kulokhuza kuyigcokama mnewethu Mthandeni. Wawuqinisile mfowethu intibane ungayiyeki. Intibane ungayiyeki kumele ize i-delete lo Facebook lo edelela kuwona ungakuyeki utalaphe le nto kuyadeleleka futhi kunjalo bese kuza ngenhliziyo khona sekuhamba point kodwa hayi kuyatalabheka okuyintibane wawuqinisile intibane imnandi kuyasho inyama yengulube ngulube ehlathi kutalaphe kulahlile asinendaba nochacho intibane ivumile ayitalajwe yona elahlile ngoba iyabhayiza futhi ayitalajwe.